Son, and of the Holy Spirit. Amen. Father in heaven, with the faith you have given us in your Son, Jesus Christ, our brother, and the flame of charity, and kindled in our hearts by the Holy Spirit, reawaken in us the blessed hope for the coming of your kingdom. May your grace transform us into tireless cultivators of the seeds of the gospel. May those seeds transform from within both humanity and the whole cosmos, in the sheer expectation of a new heaven and a new earth, when the powers of evil vanquish your glory will shine eternally. May the grace of the Jubilee reawaken in us pilgrims of hope, yearning for the treasures of heaven. May that same grace spread the joy and peace of our Redeemer throughout the earth. To you, our God, eternally blessed, be glory and praise forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Po kertamangan, pagmasusyan tayo po yan ng kapiesta ng pangabinyag ng Ginoo. Ang kertam po misa panimunan ng Reverendo Padre Nolasco L. Fernandez. Kilagyo ning igpam, paning anak, ang paning banal Espiritu, Amen. ing grasya ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod ning Dios, at ing sala ning banal Espiritu, manatili kay kayungan. At kero antimurin. Pakamalang kong kapatat, ngining aldo iti, pagmasusyan tamo po, ing kapiesta ning pangabinyag na, ning kakatamong Ginoo. Dakin pa po ing piyesta na ning Epipanya. Inyang milaba sa Domingo, pigmasusyan tayo po ita, mi pakilalaya ing mi bait. At ngayon po, Jesus mismo ing magpakilala kaya, yapin ing Diyos ikpa, inyang mebinyagya. Ika ing anakong pakamalan. Anak nining Diyos. Anak niya ning Diyos ikpa, buri nang sabihan, Diyos ya po'y Kristo. Diyos ya ameging tao. At bang kanita, lalo ta pa pong maging karapat dapat magdaon kaniting Santa Misa, pasibayo kinmipnong kapakumbaban, si siyan tapa mo ping kakatamong kasalanan, manyawad tamong kapatawaran king Diyos. Ginong Jesus, pakamala ng anak ningig pa, bitasan ningig pa, ing pama kinayon nakeka, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Hesu Kristo, ing Espiritu tinipaya keka, at pepatutwanan na ing mayap at matulid, ing gagawan mo, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginong Jesus, inatad mo kaya kami king binyag ing lugod ningig pa at ing api ning Espiritu. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa mayupaing tuto pakaluluan ang katamo,
at king pampatawad na rin kasalanan tamo, idala na kata sa king bie alanangga. Amen. Gloria in excelsis Deo. manalangin tamo. O Diyos ay pami, pasalamatan da ka kambening kabilugan mong balayan,
amibait pasibayo king binya, kang Jesus ing balang metong ke kami, meging pakamalan ming anak, katman mo kami king banal Espiritu, aminantabi kaya king biye at kamatayan, ipaintulot mong itimawa na kami niting Espiritu, ban makasuyo kami keka, at king metong king alang kaimutan at mipnong pasalamat alugod, itiyadwan mi keka, king kapamilataning ginuming Jesucristong anak mo, amabibiyempong magari kambe mo, at ning banal Espiritu, Diyos manggaman king alanangga. Pamamasang ibat king libro ng propeta Isayas. Nga nang sasabi ning Ginoo, oy ning kakong talasuyo, akakong pasignangan, yeng kakong pinili, at kaya binakong matula. Kitman ke king kakong upaya, at king balang bansa, idalana ing hustisya. Eya kulisak, ni itasman ing siwalana, at magsalitang masikan karing dalan. Ing mebalbal at timbu, ene paklian, at ing undap-undap pasulu, ene patdan. Karing sabla, ipabal na ing hustisya. Eya milako kapanayan, ni minalub, at itatag na ing hustisya king yatu. Ing turuna, panayan da ring bansang atsu king marayu. Ako, ing Ginoo, ing minawos at migkalubupaya keka, ban ke kayang pagsikapan matupad ing hustisya king yatu. King kapamilatan mo, gawa kong kasunduan karing sablang tao, king pamamilatan mo, mipabal kong sala karing bansa. Ding matara ding bulag, kaya kalang ibuklat, at ibulos ding atsupakaluklok, karing maralumdum asukulan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Purianye ing Ginoo, ikong king banwa kayang lelangan, purianye ulay ning kayang ligaya at kayupayan, lagyo ng marangal sukat yeng parangalan, ing Ginoo, kaya kayuyang samban, potang pakit na kayang kabanalan. Ing siwala ning Ginoo, mararamdam babo ning danuman. Ing siwala na kakabling king malapad a danuman.
ing siwala ning Ginoo mayupayaya, ing siwala ning Ginoo mitmuyang kamalan. Ing upaya ning Dios duldul ing kawangis na, kabang kilub ning kayang templo, ing Ginoo puryanye ngararing tawo, ing Ginoo aride patiring danum ang mga lalam, ariya king kapilan paman. Pamamas ang iba't king libro ding dapat daring apostol. Nga nang migsalitang Pedro, ngini kutune akilala nung makananong in Diyos, biasang mga biran kenuman. Ing ninumang taong ating takot kin Diyos, at daraptana ing matulid, karapat dapat siya arapana, nuya paman bansa, meni batan. Baluyo king pepabalo na ning Diyos, ing kayang amano, karing memalen na ning Israel. At karela, mi pasyag ing maya pabalita, ning kapayapan, king kapamilatanang Eso Kristong agenu, rading sablang tao. Baluyo, itang mga ragul abage amay nga palyari king kabilugan na labwad naning Israel. Magmula ka ring Galilea, kaybat naning binyag apenaral ng wan, baluyo itang tungkol kang Jesus ning Nazaret. Nung makananuning linya ning Diyos, King Espiritu Santo at King Upaya. Pablasang in Diyos at Tsukeyo, mintaya ka rin sablang lugal, darapat mayap, at pakayap ka rin sablang inalipnan ning Diablo. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Mibuklat la ring banwa ating siwala ni higpa, may ramdam nyo. Iti yung anakong kaluguran, makiramdam kayo kayo.
Ingino mantabiya kaya kayo. At kaya ka antimorin. Pamamasa king mayap abalita pagpangkang San Lucas. Ligaya kaya ka o Ginoo. Ing kapanayan daring tao, migmulang meragol, at pigmulalande iwan. Inisip da king yan na siguro ing Kristo, inya nga ng wan karelangan, ako bibinyagan da kayo king danum, dapat ing metong amaygit kesa kanako datang iyo. Ekuman karapat dapat agyang kalag mo karing tali ng sandalyas. Binyagan na kayo king Espiritu Santo, anpon king api. May binyaglangan ding taong at syukarin, pati na i Jesus. Kabang manalangin niya i Jesus, may buklat siya ing banwa, at ing Espiritu Santo ay anting pati-pati, kinulda siya at digpaya kayo. Nga nang sinabi ning meto nga siwalang iba't banwa, ika ing anakong pakmalad, may paligayang kong totoo keka. Ing maya pabalita ning kekatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Good morning po kaya kayo man. Dakal po salamat ang gihang marimla, manyamaning matutod. Minta ko po keti, kayo sana matutod keni. Pota keni ko matutod. Marimla, medyo marimla-rimla po ni. Nganing aldo iti pagmasusyan tamo, ing kapiesta ning pangabinyag ning Ginoo. Yang milabas sa Domingo, Epipani, Epipanyo, ing pangapahayag, pamipakilala, pamipasyak, nino ing mibait. At ikita mo po niyang milabas sa Domingo, King Jesus, metong yang Diyos. Bakit? Uling simbande, ing kapanyamban, king Diyos siyang upo. Tayo sa samba ni Mama Mary, kalupatayan tao. O niya, mika special privilege siya po, meging induning Jesus, induning Diyos. Tayo sa samba ni Mama Mary, parangalan tayo. We honor her, we venerate her as the Mother of Jesus, Mother of God. So metong yang Diyos si Jesus, kaybat inampanganan din at lung regalo, ginto, insenso at mira. Ginto, yampang po kareng ari. Jesus, ariya, pero alaya pong palasyo, alayang trono, alayang masanting aluklukan, ing trono na yapin in krus. O ini po yung ari tamo, ding ari kete kinyato susuywan la, dapat kya di natangya ban sumuyo, para pasuyo. O yan yung ari tamo. Kaiba't inampanganan ding insenso, insenso na din pumigin senso ko, metong yang pari, mga diya, dinawo ni ingkayang sarili, at hanggang ni daraw na yung sarili na, metong yang pari, Jesus. Mamilatan niya para kaya katamungan. Kaiba't po inampanganan ding mira. Ing mira, yapin po, ing gagamitan da kareng mete, balsamo. Jesus, anting tao, Mateya. Yapin, mi pakuyaking krus. Meteya para kaya katamungan. Banang at busan ing kaya katamong kasalanan. Ngeni po,
gusto at siya po yung larawan na karin bibinyagan ng San Juan. Lumapit ko po bangkanita akit tayo in pangabinyag ng Jesus ang po pa yung koneksyon na keng krus. Lawen niya po. San Juan Bautista yung meminyag kang Jesus. Yung binyag ng Juan Bautista metong niya pong tanda na ning repentance and conversion. Sumisi, ewari penaral ng San Juan Bautista, sumisi kayo at paingulot ka rin kaya kayong kasalanan. Ding tao migpilala at pepabinyagla kang San Juan bilang tanda ng karelang pamanyisi karing kasalanan. Kutang, nung ing binyag ng San Juan, metong yang tanda ng pamanyisi, Jesus alayang kasalanan. O ba't po pepabinyag yan? O ini po yung kutang. Nung ing binyag ng San Juan, metong yang tanda na ning pamanyisi ka rin kasalanan, o ba't Jesus pepabinyag yan? Ala naman kasalanan. Nga na po, second letter of St. Paul to the Corinthians, chapter 5, verse 21, Jesus mi kasala. O ba't pepabinyag yan? O ini po yung lawentang mo. Nyayang mumunang dakining humilya kuyapin, the meaning of the baptism of Jesus. Kadwa, our own baptism. Inya pong mebinyag tamo, naning milyari. So, Jesus, pepabinyag yun. Mekyabe ka rin tao. Ingburi, agyap pa pong alayang kasalanan. Ini ing kayang pangabinyag, yapining umpisa na ning kayang public ministry. May umpisa na po yung kayang public ministry. So, pepabinyag yun, agyang alayang kasalanan. Bakit po pepabinyag yun? Inyang makapilay ang makanyan. May kisan metong ya karing tao. Pero eya may kisan metong king kasalanan tamo. Ulitan kaya po, Jesus may kisan metong ya king pangatao tamo. Our humanity. Pero eya may kisan metong king kakatamong kasalanan. Amen? Uling alayang kasalanan. Nano pong buri ng sabyanita. Ing mumuna ng sulat Pedro, chapter 2, verse 24, nga na, Jesus inyang mabinyagya, delana ing kasalanan tamo, kinuwaning kasalanan tamo, at inang kaminanang antimong sariling kaya. So, kinuwaning kasalanan daring tao at kinuwana antimowaring sariling kayo at delana king krus. Biyara na po yung kasalanan tamo. Po? Yang memayat karing kasalanan tamo. Tamo po, abayaran ng kasalanan tamo. Metong yamo in makapamayad karing kasalanan tamo. Yapin Jesus. Inyanyang mabinyag ya, may kisan metong ya karing tao, kinwan ng kasalanan tamo, antimawaring sariling kaya, at dela na king krus. Kene po, bayaran ng kasalanan tamo. Because of our sins, He was crucified and died for our sins. O yun po yung buri ng sabihan, the baptism of Jesus. Anyapin po yung crucifix, mama ko, yung may mayad.
Ulit-ulitan ko po, etamo bayaran ng kasalanan tamo, metong yamoy makapamayad in Diyos, Jesus. At anyang bayaran aking krus, meteya para karing kasalanan tamo, ba tamong beligtas, bang kanita itamo kalingwan, ing depatana, likwaning Santang Misa. Bang kanita itamo po kalingwan, ing lugod, ape pakit na. Likwani Santa Misa, daptanyo iti, bilang kapikakanakan kanako. Niya kailangan sisimbatam. So that is the meaning of the baptism of Jesus. Itamo po ngeni. Makirandam tamo po ne. Baling kakabay humilya ko, mababiyasa kayo sana. Gatapot ang alas 12 keni. Amen. Nano'y kabaldugan na ning binyak tam. Inyang Jesus, may binyak ya, in Santissima Trinidad at you. O hindi po'y milyari. Kay ba't nang may binyak, may nalangin niya? May buklat sa banwa. So, may buklat sa banwa, tinipaya in Holy Spirit, the third person of the Blessed Trinity, at inyang tinipayang Holy Spirit, merandam niya po yung meto nga siwala, yapin ng Diyosig pa. Ikaw, ing anakong pakamalan. Ing Diyosig pa, pepakilala ni Jesus. Ikaw, ing pakamalan kong anak, matutula ko keka. I am well pleased nga na ning Diyosig pa, uling tinggap na ing misyon para iligtas na katamo. So tandanan tayo, may buklat siyang banwa, tinipayang Holy Spirit, at si Jesus, the second person of the Blessed Trinity, at migsalitaya pa yung Diyosig pa, ika, ing pakamalan kong anak. And niya pinin Jesus, bayo ya pepaytas banwa, na nung sinabi niya, karing alagad na, ume kayo, mabilog ayato, gawan nyo lang, alagad ko, ting sablang tao. Binyagan nyo lang, kilagyuning pa, amponing anak, amponing Espiritu Santo, at ituroy lang tupad, karing sablang kautusan, abinye ko kaya kayo, tandanan nyo, kaya beyo ko kapilanman, niya kaya be tayo, kinmisa. Kapalad tamo po itang Katoliko, matutupad in kayang sinabi. So, our own baptism niyang may binyak tamo, ulitan ko po, may buklat sa banwa, at si Jesus, at si Holy Spirit, at si Diyosig pa, niya potang maminyak, inyang may binyak tamo, at si Diyosig pa, at si Diyos anak, at si Diyos Espiritu Santo, na ano pong malyari? So, atlo po. Lawentala po rin yung atlo, Mika, identity. Identity. Number 1. Kadwa, inyang may binyak tamo. Mika, mission. Our mission. So, identity, mission. Katlo, our destination. Then, yung atlong nga rin Agyang makuyad mo po, identity. Nano yung identity? Tamo niyang may binyak tamo. Meging anak na katamo ng Diyos. Nung makananong sinabi na kang Jesus, ika ing anak kong pakamalan, anyang may binyak tamo po, meging anak na katamo ng Diyos. Igpa, meging anak na katamo ng Diyos ikpa. Kadua, so identity, anak na katamo ng Diyos. Kadua, uling Jesus, anak na ng Diyos. Meging kapatid tayo Kristo. So, meging anak na katamo ng Diyos ikpa, meging kapatid tayo Kristo, at yung katlo, meging templo na katamo ng banal ay Espiritu.
temple of the Holy Spirit. Sagrado ya po yung katawan tamo. Balena ng Diyos. Aliwa mo ining balena ng Diyos. No na yung katawan tamo. Sagrado ya po yung katawan tamo. Inyapin, bawal in makamate. At bawal in magpakamate. Dimnamiya po. Sagrado yung biyata mo, uling many batanyakin Diyos. So, identity, maging anak na katamo ng Diyos, maging kapatid tayo Kristo, maging templo na katamo ng Banal Espiritu, buri ng sabihan, may karelasyon tamo king Diyos. May ka-divine life tamo. Po, divine life. Biyen na ni nga pong Ginoo. Nano pa po yung identity tamo? O ini pa, inyang may binyag tamo, maging miyembro na katamo ng Catholic Church. We became members of the Catholic Church niya, Katoliko tamong Kristiyano. E po, nano pa po, Mika, we became heirs of heaven. Talapag mana nakatamo ning biye alananga king banwa inyapin mi buklat siya ing banwa para kaya katam. O iting kaya katamong destination. Likton kaya po yung kayang libutan ining misyon. So, ing kaya katamong destination ngeni yapin ing banwa may buklat ning banwa para kaya katamongan. Pero alawen niyo po, bayo tamiras king banwa, atin tamong misyon. Misyon. So, identity, balutan ng identity tamo, mission, ang po pang destination. Our destination, into netamong tuknangan, yapin ng banwa. Pero bayo tamiras king banwa, magmisyon tapa mo. So, makuyan mo po, naning misyon tamo ngayon. Inyang may binyag tamo, we were configured into the life of Jesus. Romans chapter 6, verse 3, mana, miyagum tamo, king biyanang Kristo. Nano'y Kristo? Kristo metong yang propeta, Kristo metong yang pari, Kristo metong yang ari. Nung miyagum tamo kang Kristo, metong yang propeta, ing propeta manaral yo. Kailangan po manaral tamo. Amen? Uling susundo tamo ing misyon ng Jesus. Dakal tamo po problema kayang makanyan. Alwa mo'y kaming pari, kaming dapat manaral, tamongan kailangan manaral ko. O neng makanano kang manaral, kamamasang Biblia. O ini po share ko na kaya kayo. Ignorance of the Bible is ignorance of Christ. Pag masusyan tamo po ngeni in National Bible Month. Mamasa ko. Makanano kang mamasa, la ka man Biblia. Maragul pong problema kaya katam Katoliko. Makanano men share ing amano na ni nga pong Ginoo. So, propeta Jesus, propeta tamo, menaral Jesus, manaral tamo. Nung ako biyasang magsalita, pakitso na mo po keng dapat. Dapat na mo. Dapat. Kadwa, Jesus metong yang pari. Anting pari, tinaunay kayang sarili. Anting pari, mga diya. Anting pari, itamo po pari tamongan. Universal priesthood. Anting pari, mga diga. Anting pari, simbaka, balang Domingo. Amen? Pari Jesus, darawon ng Santa Misa,
anting pari. Itamo kailangan at least once a week, every Sunday, sisimba tamo. At ang katlo po, o ini, metong yang ari, anting ari, sinuyuya. Itamo po, mekirake tamo, kengkeyang pangaari, sumuyo tamo. Pakamalang kong kapatid, we have to serve God. Nung no karikoman po parokya, puntalan niya yung Paris Presyo. Father, nanong agawa ko keng parokya, bisa akong mag-serve. Nya, may kirakita mo keng pangaari ng Kristo, mag-serve ya. Mag-serve tamo muna naman. To hear Mass is not enough. Opo, sisimba tamo. Pero kay ba't tamong sinimba? Kailangan sumuyo tamo. Ngakupin anyang Christmas Eve, ampo pang New Year's Eve, at least king meto nga pamilya ting susuyo. Meto nga pamilya itatang dadi, sumuyo ka. Magsakripisyo ka, pero mas masanting. Nung kayong adwang may asawa, susuyo kayo. Pero mas masanting. Nung mabilog ang pamilya, susuyo ya. Kailangan po abe-abe sisimba, abe-abe susuyo, pankanita, abe-abe kayo, king ligaya, banwa. Sana po, o ini mo po, identity, mission, and destination. Buri tayong identity, buri tayong destination, pero yung kalibutan, tayo buri, in mission. Alang bisang magmisyon. At sana po panayang abe ka rin pamilyayo, ding magpari. Sana tin ko nga nakamagpari. Sana tin ko nga po magpari o kaya magmadre. Uling datang yung panahon, tumwa kami na naman. Ninong manalili kaya kami. Uling nung alang pari, alang misa. Amen. So ini mo po yung buri kong idaki kaya kayo, the baptism of Jesus and our own baptism. When we were baptized, we got our identity. Identity, mission, and destination. In kakatamong tune, tuknangan, iyapin, in ligaya banwa. Amen. Talakat tamo pong ngeni at ipasyag in kakatamong kasalpantayanan, sasalpantay ako, King Diyos, sikpang mayupayang tuto, linalang king banwat tiyato, at kay Yeso Kristo, anak ng buktong nga ginuta mo, kay ngagliking upaya ng Banal na Espiritu, mibait ka Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king Cruz, mete at mikutkot, tinipaya ka ring mete, king katungaldo sinubliyang mebye, pepay tasyaban mo, makalukluk, wana ni Diyos, ikpang mayupayang tuto. Iba't ka rin magbalik yan naman kiti, bankum ka rin mabye ampong may nga mate. Sasalpantaya ko king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding Santo, king pangapatawa da rin kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king bie alananggo. Amen. king kakatang binyak, itamo man tinggap tayo ing Espiritu ng Diyos. Bustan yung manalangin niya karing puso tamo, bani pagkatiwala king igpa, ing yatong makapaligid kaya katamo. At nga tamo pong manalangin. Ginoo, ibayo mo kami king kekang Espiritu. Ginoo, ibayo mo kami king kekang Espiritu. Ban ing Espiritu ng Ginoo, ibayo ni ing ketawan ametwa uyab ning pamikasala, manalangin ta king Ginoo.
Ginoo, ibayo mo kami, king kang Espiritu. Baning Espiritu ng Ginoo, ibayon oring may binyag, karing miyaylo ang iglesia, king mambait dang pamagdulap, para king pamisan metong manalangin taking Ginoo. Ginoo, ibayo mo kami, king kang Espiritu. Baning Espiritu ng Ginoo, ibayon na ing tetagan, ding malalawi mababa, ding alang direksyon na biye, ding milalako na pag-asa, paulining karelang kainan, manalangin taking Ginoo. Ginoo, ibayo mo kami, king kang Espiritu. Baning Espiritu ng Ginoo, ibayon oring milako na panlasa, king amano ng Ginoo, at king tinape ng Eucharistia, at itamo mang makatipon keti king lagyunan ng Ginoo, manalangin taking Ginoo. Ginoo, ibayo mo kami, king kang Espiritu. Baning Espiritu ng Ginoo, ibayo na ing lugod ding hanggang alagad ng Yesus, king panahon ngeni, banketa, maging makabuklat lagamat at puso, manalangin taking Ginoo. Ginoo, ibayo mo kami, king kang Espiritu. Ngeni po adwantamo ing sarilitang kapagnasan. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, ibayo mo kami, king kang Espiritu. O maluguday pa, papanatilyan mo keng misasan metong king Espiritu, ban maging saksi na kami, ning mamu mong lob alugod karing sabla, ngenit manggaman king alanangga. Amen.
Manalangin tamo, kapatad, baiting kakatamong dawon, matanggapi harapan ng Diyos, ikpang mayupaing totoo. Ang kapane sana Ginoy tindaon ka rin gamot mo, kay kapuri ti kaligaya ni kayang lagyo, kay kakatami ka sa plala at ni mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, pagmasusyan mi ing pangapahayag ng Kristong kakanganak, ang milalako king kasalanan ning hiyato, tanggapan mo reting kekeng ayin at pabustan mong makisan metong la king kayang sakripisyo, uling ginumiya manggaman king alanangga. Amen. Ing ginuman tabi kaya kayo, At kaya kan timurin, itasyula ring puso yo. makaisatos king Ginoo. Pasalamatan tayong Diyos, Ginoo tamo. Ikarapat dapat at matuli. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan dakang paratiet numan karin. O ikpa Diyos king alananggat lubos mayupaya. Pepakit me ulaga ing binyag abayong kalam ibat keka. Kapamilatan daring waga at bagi makapagmulala king ilog ning Hordan. Merandam yung siwala mong ibat banwa, ban gisingan mo ke kasalpantayanan, king pangatsuning aman mong mi katawan tao, ang ngeni at subusal mi. Ing espiritu mo may yakit siya king anyoning pati-pati, pepakilala ni Jesus, anting kekang talasuyok, at linyan may kambening tula, anting Kristong mituburan, ban magdala karing kalulu, king mayap abalita ning kaligtasan. Ulinita kambeda ring sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kekang ligaya, layon makiabe alang tuknang, babiya kapurian keka, at ngaming kakanta. Tunay kapin banal o ikpa, ikayong panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi, pabanalan mo sa dedingayin, kingupayan ng Espiritu mo, ban para kaya kami, magawalang katawan at daya ning Ginoming Jesucristo. Bayami dawon ko sang luking pamailas at kamatayan, kinwaning tinapi, at bepasalamat siya keka, pirasune at binyene karingkay ang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, iti kanakong katawan,
amay dawon para kay kayo. Makanyan mo naman kaibat ni ngapunan kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyaning kalis karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan, minom ko kaniti. Iting kalis ing kanakong daya, ing daya ning bayo at alananggang tipan, ang mibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, banketa mi patawaran laring kasalanan. Dapta niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, inyang yaning gaganakan miyo ikpa, ing kamatayan at pangmanyubli ng mebian ing anak mo, daraon miya kaiting tinapen ing biye at ing kalis ing kaligtasan, lain ming pasalamatan keka, ing gawa mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka, mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kaming ansanang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipo na kaming anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o igpa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, bamiganap ya king lugod, kambenang Francisco ing papami, i Florentino ing obispo mi, i Pasiano ing obispo emeritumi, ding sablang obispo at pari, lalong-lalo na di Father Meg, Father John Paul at Father Mark Anthony, ding sablang diakono, religyoso at religyosa, at ding sablang susuyo, king kekang banal akapulungan. Ganakan mula naman ding kapadadming, pepay nawan at manenayang subling miye, at ding sablang mayang nabiye. Tanggapan mo sa akin maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kaya benang Maria ing Birhen induning Diyos, kambenang San Jose, ding apostol at ding sablang banal, at tinupad kimal mong kaburihan, king kekabaning panawon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kamben at kayo, igpang mayupayang tutu, kagumning banal Espiritu, pupurihan dakat parangalan, manggaman king alananggang. Abe-abe, may kakapatid, meto nga pamilya na ning Diyos, ikanta tayong panalangin at tiro na ning ginugtamo.
Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi. Ban king kasaupaning kaya kang pakalulu. Parati kaming mikabos king kasalanan. At maligtas kami king sablang kaligaligan. Kabang manenay kami kambening maligayang kapanaligan. King panyatan ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. O Ginoong Jesucristo, as sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa po babalik danding kaya kaming kasalanan, nunilawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mempong bilugan agpangking kaburian mo, ikay mabibiyang pong mag-ari, manggaman king alananggang. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, mantabi sa kapilanman kaya kayo. At kaya ko ang timuri. Bakit tamo po ngening mikakametong tamo king kapayapan? Kapayapan po kaya kayangan, kapayapan po kaya kayangan. Oining ginutang Jesucristo, ing makaibiye tune kapayapan at kaligtasan kaya katamungan. Tanggapan tayo, uling nuwan lading mayaws kingapunan ning kordero. Ginoo, ayak matampang tanggap kaya ko. Dapat ikas nga yung amano mo. Pumayap na ako.
Manalangin tamo. O Ginoo, pakanan mo kami king tinabi iba't banwa. King mipnong kasalpantayanan, damdaman miya sana ing anak mo, at maging anak mo kami, king lagyo at king katutuan. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen. Luklo kayo po sagli para karening announcement mo muna pong dili Kalilukan Kulyat Pisamban Maragul, an art exhibit for a cause showcasing the exceptional works of 25 local Kapampangan artists as they reinterpret the Holy Rosary Parish Church through creatively designed 3D model figures. The event will also feature an auction of the displayed art pieces with proceeds supporting the preservation of the Holy Rosary Parish Church. Opening this January 25, 2025 Saturday at 4 p.m. at Clark Museum, Clark Freeport Zone. And this cultural initiative presented by JCI Angeles City Kulyat highlights the importance of preserving our heritage and supporting local artists. So mag-umpisaya po keng January 25, Saturday at 4 p.m. at Clark Museum, Clark Freeport Zone. Dakala salamat po kay kayungan, lalong-lalo na detang sinaw keng restoration works na ning kakatamong Pisamban Maragul. Ikayo pong menalangin, ikayong sinaw pinansyal, at detang migsakripisyo bang kanita mayariya po yung Pisamban Maragul. Ngayon kasalukuyan, papagawa tayo po ining bell tower. Nung nga kakit siya po bandakit, makakulong ya, gagawa tamong bell tower, sinalita mo pong atlong mga ragul a bells. Bayo la po reni, lapaking Belgium, kay bad motorized, i-press miya mo tigtig ni, at emila po pinili keni uling sungmatwaying building, medyo kakatbud ne, kalupatamo itamo. Potang kaya nakakasikan, pero potang tutwa ka, anyang anak-anak ko po, metong akaban na apusan ke, metong akaban, ngayon metong nang kilo. Anya, kakay na tamongan po, niya yung Pisamban, ining leko mila po, kening aduang bell towers ng Pisamban, ginawa tamo pong bayong bell tower. At karinla po mibili rin kaya katamang church bells. So kaya kayungan po, dakala salamat. Talakad tamo para keng final blessing. Ginoo mantabi kaya kayo. Kaya kaunti mo rin. At bendisyonan na kayo ning malugod a Diyos at ding kaya kayong pamilya, ingig pa, inganak, at ing Espiritu Santo. Amen. Ing Santa Misa mi daw ne, umeta na king kapayapan. Salamat, King Diyos.